Comencem per quart A. Eva Altaz, Alba Alonso, Irene Cusidó, Denise González, Gabriel Medina, Alba Melguizo, Leire Pérez, Andrea Pérez, Jennifer Retamero, Paula Rico, Marta Rubio, Rocío Sánchez, Ariadna Serrano, Andrea Triano, Yasmina Vázquez. Hola. No és el millor curs, ja ho sé, no són les més treballadores, però quan volen i posen ganes són les millors del món. Enhorabona i sigueu així. I esteu molt guapes. Este regalo tan bonito con el envoltorio de la Peppa Pig es para nuestro profe, que es el mejor del mundo y le queremos mucho. Gracias. Lo he notado, sinceramente, me tampoco me ha dado cuenta. O sea,
les